ассалому алайкум бинандагони муҳтарам. барномаи иттилоотиву таҳлилии набзи донишгоҳ аст ки аз рӯйдодҳои донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон давоми моҳи октябр ба вуқӯъ пайвастанд маълумот медиҳад. нахуст шуморо бо сархати хабару гузоришҳо ошно месозем. эҳтирому арзгузорӣ ба забони давлатӣ. 700-солагии камолу таҷлили ҷашни меҳргон дар донишгоҳ. тадбирҳои зарурӣ баҳри пешгирӣ аз COVID-19. мубориза ба гурӯҳҳои ифротӣ ва ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ. мулоқот дар ин самт. рӯҳи солим, тани солим. баргузории мусобиқаҳо дар донишгоҳ. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи иттилоотии набзи донишгоҳ. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки миллате ки омӯзгори асил надорад, ҳеҷ гоҳ ба ягон мартаба намерасад. бо мақсади арҷгузории заҳмати омӯзгор ҳамасола якшанбаи ҳафтаи аввали моҳи октябр дар саросари мамлакат рӯзи омӯзгорон шинохта шуда, чорабиниҳои гуногун ташкилу баргузор карда мешаванд. ба ин муносибат дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон низ чорабиниҳо доир гардиданд ки гузориши аввалини барнома аз рафти он маълумот медиҳад. ба ифтихори гиромидошти рӯзи омӯзгорон дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ доир гардид. ректори донишгоҳ профессор Муъмин Шарифзода нахуст тамоми омӯзгоронро ба иди касбияшон шодбош намуда, зикр дошт ки боиси ифтихор ва сарбаландист ки имрӯз ҷомеаи кишвар зери таассуроти Наҷиб аз таҷлили бошукӯҳи 29-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, 5500-солагии Саразми Бостонӣ ва 700-солагии бузургдошти шайх Камоли Хуҷандӣ ки дар сатҳи ҷаҳонӣ бо тантана таҷлил мегардад, рӯзи омӯзгорон ва рӯзи забони давлатиро ҷашн мегиранд. ба шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати ояндасози асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба гиромидошти шахсиятҳои сарнависози миллат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад ва арзишҳои моддиву маънавии давлатдориямон рушду такомул меёбад. ҳамасола дар сатҳи шоиста истиқболи рӯзи омӯзгорон ва рӯзи забони давлатӣ ифодагари чунин сиёсат буда, нишонаи садоқату арҷгузорӣ ба заҳмати созандагони зиндагии пурсаодат, омӯзгорон ва рукни муҳими давлатдорӣ забони давлатӣ маҳсуб меёбад. ҳамчунин ба ифтихори рӯзи омӯзгорон дар кафедраву факултетҳои донишгоҳ бо баргузории маҳфилу чорабиниҳои адабиву фарҳангӣ рӯзи омӯзгорон қайд карда шуд. дар факултетҳои донишгоҳ таҳти унвонҳои муаллим равшангари ҷаҳони маънавӣ, муаллим чароғи зиндагӣ, устод раҳнамои ҳаёт аст ва ба ифтихори рӯзи омӯзгорон ҳамчунин дарси кушоду маҳфилҳо доир гардиданд. зимни баргузории чорабиниҳо қайд карда шуд ки дар воқеъ саҳми устод, омӯзгор дар тарбияи насли наврас, тайёр намудани мутахассисони соҳаҳои мухталиф ва бо роҳи дуруст ҳидоят намудану омӯзонидани дарси зиндагӣ назаррас мебошад. донишҷӯён порчаҳои назмиву насрӣ қироат намуданд ки тараннумгари хизматҳои шоён ва заҳмату меҳнати назарраси омӯзгорон буд. бахшида ба рӯзи омӯзгорон як зумра кормандону устодон барои заҳматҳои содиқонашон дар пешбурди фаъолияти илмиву таълимӣ бо сипоснома ва маблағҳои пулии риёсати донишгоҳ, ҳамчунин як қатор кормандон ва устодони донишгоҳ бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии кумитаи иттифоқи касабии кормандони соҳаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон шарафёб гардиданд. раёсати донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз сироятёбии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ, махсусан коронавируси навъи COVID-19 тамоми тадбирҳои зарурӣ андешидааст. захираи маводҳои зиддивирусӣ ва мунтазам безараргардонии толору синфхонаҳои донишгоҳ ба таври анъанавӣ амалӣ карда мешаванд. гузориши навбатии барнома мавзӯъро идома медиҳад.
با مقصد پیشگیری از هر گونه بیماری‌های سرایتی مخصوصاً کرونا نوعی کووید-19 در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان چاره‌های پیشگیری کننده پرزور کرده شدند. رییس‌های استراحتی در بناهای اساسی و تعلیمی، خوابگاه و کتابخانه‌های دانشگاه، کارهای بی‌ضررگردانی جریان گرفته، دالان و صنفخانه‌های تعلیمی نیز با محلول‌های مخصوص ضد ویروسی منتظم پاککاری کرده می‌شوند. همچنین در همه بناهای معمولی و تعلیمی و خوابگاه دانشگاه اعلان و ورقه‌های اطلاعاتی پیشگیری کننده از بیماری‌های سرایتی وصل و نصب گردیده است که آن هشدار می‌دهد تا کارمندان و استادان و دانشجویان دانشگاه از خوف و سرایتیابی این قبیل بیماری‌ها به طور ضروری آگاه گردند. همچنین در کافدر و فاکولتет‌های دانشگاه چاره‌بینی و ملاقات‌های مفید تشکیل و برگزار کرده می‌شوند. مثلا کووید-19 مدهشترین ویروس در آغاز سده 21 تحت این عنوان در کافدر سیاست شناسی دانشگاه کنفرانسی تربیوی برگزار گردید. همچنین در کافدر فن‌های ریاضی و طبیعت شناسی معاصر دانشگاه درس کشود تربیوی با نام کووید-19 وبای عصر و در کافدر حقوق جنایت کریمینالیستیک و پیشگیری کروپسیه چاره‌بینی تربیوی در موضوع پیشگیری بیماری سرایتی کووید-19 برگزار گردیدند. در جریان کنفرانسی تربیوی و ملاقات‌های سودمند استادان و دانشجویان پیرامون موضوع‌های گیگینی شخصی، اساس سلامتی انسان، زمینه‌های اساسی پیدایش کووید-19، تاثیر منفی کووید-19 به ساحه‌های حیات جمعیتی، راه‌های پیشگیری از گرفتاری به کووید-19 و تدبیرهای جهت پیشگیری کووید-19 در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان معروضه‌ها شنیده شد. در مورد تدبیرها جهت پیشگیری کووید-19 در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان قید گردید که ریاست دانشگاه با مقصد پیشگیری از سرایتیابی هر گونه بیماری‌های سرایتی مخصوصاً کرونا تمام تدبیرهای ضروری اندیشیده است. در انبار دانشگاه نوع‌های گوناگون محلول و مایع‌های ضد ویروسی، نقاب‌های یک‌کارته و بسیار کارته و دیگر جهاز و محصولات ضروری پیشگیری کننده ذخیره گردیده مورد استفاده قرار دارد. همه روزه تالار و دالان‌های ریاست و فاکولتет‌های دانشگاه با محلول‌های مخصوص ضد ویروسی پاککاری کرده شده در درآمدگاه‌ها نوبتداران به طور همیشگی به تازه و آزادگی اعتبار جدی می‌دهند. ضمن برگزاری چاره‌بینی‌ها از دانشجویان دعوت به عمل آورده شد که تمام طلبات بهداشتی را رعایت نمایند و برای دیگران اجرای توصیه‌های ستاد جمهوریوی و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را توصیه دهند. حکومت مملکت هنوز از آغاز استقلال دولتی به گرامیداشت شخصیت‌های برجسته علم و فرهنگ و شعر و ادب که برای حفظ تاریخ، زبان، فرهنگ و تمدن تاجیکان خدمت‌های ماندگار انجام داده، در عین زمان در رشد و پیشرفت تمدن جهانی سهم ارزشمند گذاشتند، توسط برگزاری چاره‌بینی و اقدامات سطح بلند اعتبار مخصوص می‌دهند. تجلیل 700 سالگی کمال خوجندی نشانه احترام و ارزش‌گذاری به این شاعر محبوب تاجیک و فارس ارزیابی می‌گردد. به این مناسبت در دانشگاه چاره‌بینی‌های ادبی و فرهنگی برگزار گردیدند. در پیروی به اقدام و تشبس‌های حکومت کشور در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان با مقصد گرامیداشت شخصیت‌های بزرگ و جشن و مراسم‌های ملی منتظم چاره‌بینی‌ها تشکیل و راه‌اندازی می‌گردند. در فاکولتет‌های دانشگاه به مناسبت 700 سالگی کمال خوجندی کنفرانسی و چاره‌بینی‌های ادبی و فرهنگی و تربیوی دایر گردیدند. استادان و دانشجویان دانشگاه تحت عنوان کمال خوجندی استادی سخن، عالم سخن کمال بگرفت، ویژگی‌های غزلیات کمال خوجندی، همچنین حیات و فعالیت و ایجادات این شاعر نوبر معروضه‌ها ارائه نمودند. در برآمد استادان و دانشجویان ابراز گردید که کمال خوجندی یکی از بزرگترین شاعران غزلسرای خلق تاجیک بوده. در تاریخ شعر تاجیک و فارس با غزل‌های رنگین و دل‌آویزش مقام و مرتبه خاصی را اشغال کرده است. با پیشنهاد حکومت جمهوری تاجیکستان تجلیل جشن 700 سالگی کمال خوجندی از جانب تشکیلات بین‌المللی یونسکو در سراسر عالم بسا نشاط‌انگیز است. علاوه گردید که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت احیای رسم و آیین‌های باستانی، شناخت و ارزش‌گذاری شخصیت‌های تاریخی خدمت‌های بزرگ کردند. ارزش‌گذاری به شاعر بزرگ بیشک
جامعه تاجیکستان، اهل علم و ادب به این وسیله برای باز هم خوبتر شناختن و دسترس خواننده کردن آثار شاعر آوازه‌دار فرزند فرزانه ملت کارهای شایسته را به سامان خواهند رساند. شیخ کمال خوجندی یکی از شاعران غزلسرای تاجیک و فارس به حساب می روند که ما امروز در عرفه تجلیل 700 سالگی این بزرگمرد یعنی که فدایی ملت شاعر شناخته سطح جهانی قرار داریم. در عرفیت میگن که بزرگان را بزرگان دیگر زنده می‌دارند. امروز ما به طفیل سیاست فرهنگ پرورانه، سیاست عادلانه، سیاست معارف پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در انمین جشن قرار داریم، زیرا با تشبث بی‌واسطه پرزیدنت کشور از جانب تشکیلات فرهنگی بین المللی یونسکو در سال 2020 دو چهاره‌بینی سطحی بین المللی تصدیق خود را یافت، یعنی پیشنهاد پیشوای ملت از جانب این تشکیلات بین المللی جانبداری شد و تصدیق یافت که این 5500 سالگی سرزمی باستان و 700 سالگی شیخ کمال خوجندی. مقصد از برگزار نمودن چهاره‌بینی امروزه این به جوانان معرفی نمودن بزرگان ملت، شاعران و ادیبان و نویسندگان خلق تاجیک که آنها برای ما ایجاد کردند، میراث گذاشتند و ایجادیات آنها رو ما به نسل امروز گذاشتن، معرفی کردن، یعنی آنها رو از ایجادیات این بزرگان ملت باخبر گرداندن می باشد. دانشجویان نیز ضمن برگزاری چهاره‌بینی‌ها در مورد بزرگداشت کمال خوجندی معروضه‌ها ارائه نموده، همچنین پارچه‌های نظمی قرائت کردند. جان دارم و دل دارم، سر دارم و زر دارم، گر از تو رسد فرمان دل از همه بردارم. تو عمری منی زانور، من به تو نخواهم جان، تو چشمی منی زانره، من با تو نظر دارم. چهاره‌بینی‌های برگزار گردیده در بالا رفتن حس افتخار ملی و خودشناسی و خودآگاهی نسل نورس و جوان نقش باسزا می‌گذارد. همسال سنه 5 اکتبر در مملکت روز زبان دولتی تجلیل می‌گردد. احترام و ارجگذاری این رکن مهم دولتی وظیفه و قرض جانی هر شهروند مملکت می باشد. به مناسبت روز زبان تاجیکی در دانشگاه کنفرانسیا دایر گردید. شرح بیشتر موضوع در گزارش نوبتی برنامه. در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به افتخار روز زبان دولتی کنفرانسیا برگزار گردید. معاون رکتور دانشگاه پروفسور تورقل رضاقلوف همایش را افتتاح نموده مهمانان را معرفی کرد و اشتراکچیان را برای تازه و به آلایش نگاه داشتن زبان، تشکل و رشد زبان تاجیکی دعوت کرد. در ادامه همایش پروفسور کافدره زبان تاجیکی دانشگاه طغرل شاکیروف در موضوع سرچشمه الهام بخش پژوهش زبان ملی، مدیر کافدره زبان تاجیکی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفوروف پروفسور عبدالجمال حسنزاده زیر عنوان محافظ بی‌نظیر یادگاری ارزش ملت، دوسنت کافدره زبان تاجیکی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفوروف موسی علیمجانوف در موضوع پیشوای ملت حامی زبان ملی و مدیر کافدره زبان تاجیکی دانشگاه دوسنت اسلم کریموف در موضوع ترنم زبان تاجیکی در ایجاد ادیبان معروضه ها ارائه نمودند. زبان دولتی یکی از رکن‌های دولتداری اعتراف شده است، زیرا سرور کشورمان اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از روزهای اولی دولتداری اشان به این اقدام خوب تشبث خوب گذاشتند و در گفتار، در رفتار، در فعالیت همه روزه اشان به زبان تاجیکی ارجگذاری می نمایند و همیشه تاکید میکنند که زبان مادریمان، زبان دولتیمان را احتیاط کنیم، ارج گذاریم و برای ارج گذاشتن هر یک فرد تاجیکستان باید این زبان را مقدس حسابیده برای پاک و تازه و به آلایش داشتنش حرکت نماید. در برآمد معروضه‌چیان همچنین پیرامون اثری پرارزش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با نام زبان ملت هستی ملت سخن رفت. گفته شد که اثری مذکور در برابر انعکاس تاریخی حفظ وطن
و مقدسات ملیمان از جانب نیاگان شیب و فرازهای آن در مسیر ظهور و گسترش و ظرفیت‌های فراخ و فراگیر زبان تاجیکی سرشار محبت صمیمی مؤلف به زبان و صاحبان آن میباشد. اثر مذکور بزرگترین سرچشمه‌های تاریخی و تمدن تاجیکان را فرا میگیرد و با اساسناکی علمی اثبات شده است که زمان استفاده این یا آن زبان در یگان ساحه یا رشته محدود می شود، همان دم این وضعیت به تکامل آن تأثیر می رساند. زبان تاجیکی در طول عصرهای زیاد به صفت عامل وحدت ساز و متحد کننده خدمت کرده، امروز نیز به مردم ما برای تحکیم پایه‌های دولتداری ملی و پیشرفت و آبادی وطن اجدادی الهام نیرو می بخشد. علاوه شد در ادامه همایش. واقعا هم زبان یکی از رکنهای اساسی هستی و هویت خلق و ملت به شمار می رود و خوشبختانه توسط سیاست فردا آفری سرور دولت محترم امام علی رحمان امروز زبان در پناه دولت قرار دارد و دولت در پناه زبان است. خب توسط سیاست سرور دولت امروز زبان در تمام رکنها قشرهای جامعه استفاده می شود و همچون ارزش ملی اعتراف گردیده است. امروز جوانان ما را می باید که پیش از همه احترام و اعتقاد به ارزش‌های ملی و مخصوصا به زبان تاجیکی داشته باشند و به خاطر گرامی داشت این زبان و بالا بردن تفکر ملی خودشان باید با سرچشمه اصیل زبان آموزی کتاب خودشان را باید پیوند دهند. من باور دارم که توسط پیوند با کتاب، احترام و اعتقاد به کتاب و ارج گذاشتن به میراث معنوی مخصوصا زبان ملی، زبان ما در آینده نیز باز هم گسترش خواهد یافت. باید تذکر نمود که حفظ زبان مادری نه تنها وظیفه زبانشناسان بلکه رسالت اهل جامعه است، زیرا زبان وسیله معاشرت آدمان بوده تنها جمعیت قادر است آن را از تهدید و خطرهای جهانی شوی حفظ نماید. پیشگیری صدمه‌های راه و نقلیاتی، رعایت طلبات قاعده‌های حرکت در راه، به نقلیات شخصی آمدن به دانشگاه و پیشگیری از پنجشوی بیماری کووید 19 در نقلیات جمعیتی از موضوعهایی بودند که در ملاقات نمایندگان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت با استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان مورد محاکمه قرار گرفت. گزارش نوبتی برنامه از رفت ملاقات مذکور. در مجلسگاه دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان ملاقات کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت با رهبران گروه‌های اکادمی دانشجویان فعال برگزار گردید. معاون رکتور دانشگاه مبینا خوجاєва واخوری را افتتاح نموده مهمانان را با اشتراکچیان شناس کرد و هدف ملاقات را ضروری ارزیابی نمود. سپس سردار شعبه تشویقات و ترغیبات شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت کریم رحیمزاده وابسته به حادثه‌های راه و نقلیاتی در حدود ولایت معلوماتی بیشتر داد. ابراز شد که امروزان وابسته از تشکیل و برگزار نمودن ملاقات و واخوری‌ها با طبقه‌های گوناگون جامعه متاسفانه حادثه‌های راه و نقلیاتی هنوز هم تشویش‌آور است. از دانشجویان دعوت به عمل آورده شد که نخست خودشان طلبات و قاعده‌های راه را رعایت نمایند و برای دیگران اجرای آن را توصیه دهند. هنگام حرکت در کوچه و خیابان از گذرگاه‌ها استفاده برند. تشویش‌آورش هم است که از 181 عدد صدمه‌های نقلیاتی در عموم صادر گردیده 91 عددش با اشتراک رانندگان جوان یعنی تا سنی 30 ساله و قید گرفته شده است که بر اثر آن 54 نفر شهروندان هلاک گشتند. مسئله دیگری که در ملاقات به آن توجه گردید با نقلیات شخصی به درس آمدن دانشجویان بود. گفته شد که خوشبختانه طی سالهای اخیر با نقلیات شخصی به دانشگاه آمدن دانشجویان کاهش یافته است و این روند باید به نظارت گذاشته نشود. کریم رحیمزاده از اشتراکچیان دعوت به عمل آورد که در پیشگیری از پهنشوی بیماری کرونا ویروس نیز سهمگذار باشند. هنگام استفاده نقلیات مسافرکش نخست خود نقاب طبی داشته مسافه اجتماعی را رعایت نمایند و به دیگران نیز توصیه داده باشند. در این مورد چنده از دانشجویان از نمایندگان بازرسی دولتی اتومبیلی دعوت نمودند که متاسفانه اکثر رانندگان واسطه‌های نقلیاتی مسافرکش قاعده‌های بهداشتی را رعایت نمی‌نمایند. از معیار مقرر گردیده زیاد مسافر می‌گیرند که این باعث پهنشوی بیماری خواهد شد. نقشه طریق آنها ملاقات و واخوری می‌گذارند. مورد همین کمبودی‌هایی که شما اشکار کرده گرد زدید.
ما روز گذشته در ایستگاه پختکار و ابریشم همشه ملاقات و آخری گذارانیم، در دیگر ایستگاه‌های واسطه نقلیات ایستگاه‌های آخری نمی‌گذارانیم، نه که با همه شهروندها هستند، همه راننده هستند. ҳамчунин зикр шуд ки мутаассифона дар қисми бештари гузаргоҳҳои зеризаминӣ тоҷирону соҳибкорон ба савдо машғуланд ки ҳангоми убур аз он сокинон боиси мушкилӣ мегарданд ва аз ин сабаб гузаштан аз роҳи зеризаминиро сарфи назар менамоянд. мулоқоти мазкур бо саволу ҷавоб ва пешниҳоди дархосту суҳбати озод ба интиҳо. идомаи барнома. омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз худ намудани илмҳои муосир, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон, махсусан донишҷӯён, аз даст надодани зиракии сиёсии онҳо дар замони ҳассосу зудтағйирёбанда ва ба омӯзиши пайваста ҷалб намудани донишҷӯён аз мавзӯъҳои меҳварии мулоқоти ректори донишгоҳ бо роҳбарони гурӯҳҳои академӣ ва донишҷӯёни фаъол буд ки гузориши навбатии барнома аз рафти он иттилои бештар медиҳад. дар маҷлисгоҳи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мулоқоти ректори донишгоҳ профессор Муъмин Шарифзода бо роҳбарони гурӯҳҳои таълимии донишгоҳ доир гардид. дар мулоқот муовинони ректор, деканони факултетҳои донишгоҳ, сардорони гурӯҳҳои таълимӣ ва устодону донишҷӯён иштирок намуданд. нахуст сарвари донишгоҳ вобаста ба таваҷҷӯҳу дастгирии рӯзафзуни ҳукумати мамлакат зери роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати соҳаи маориф изҳор карда, иброз дошт ки мо ҷомеаи меҳнатии донишгоҳ бояд аз пештара дида бештар меҳнат намоем то ба дастовардҳои илмиву таҳқиқотӣ комёб гардида шогирдони ватандӯсту хештаншинос, мутахассисони рақобатпазири бозори меҳнат, забондон ва дорои қобилиятҳои баланд омода намоем. Муъмин Шарифзода диққати иштирокчиёнро ба вазъи печидаи ҷаҳони муосир, пайдо гардидани гурӯҳҳои манфиатҷӯю худхоҳ ҷалб намуда ба устодону донишҷӯён таъкид кард ҳамеша ҳушёру зирак бошанд ва дар мубориза ба ин қабил гурӯҳҳо бетарафӣ зоҳир нанамоянд. дӯстдори сарзамини худ марзу бум гардида дар ҳифзи арзишҳои миллӣ ва дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ саҳмкгузор бошанд. дар идомаи мулоқот роҳбарони чанде аз гурӯҳҳои таълимии донишгоҳ вобаста ба роҳҳои пешгирӣ ва аз падидаҳои номатлуб ҳифзи дастовардҳои истиқлолияту арзишҳои миллӣ ибрози андеша карданд. дар ҷаласа зикр кардед ки баҳри пешгирӣ аз шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ байни донишҷӯён ва ҷавонон корҳои фаҳмонданиро зиёд гардонда лозим аст. хушбахтона имрӯз дар доираи иҷро гардидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падари модар дар таълиму тарбияи фарзанд, фаҳмондани нуқтаҳои асосии дигар санадҳои меҳри ҳуқуқӣ сабаб гардид ки имрӯз маърифати сиёсии ҳуқуқи ҷавонон донишҷӯён боло гардад ва доир гардидани ҷаласа бо иштироки сардорон ва сарпарасторони гурӯҳи таълимӣ ин як қадам беҳ гардидани вазъи таълиму тарбия дар донишгоҳ мегардад. хушбахтона дар тӯли 29 соли истиқлолияти давлатӣ зери сиёсати пешгирифтии давлату ҳукумат имрӯз тамоми шароитҳо баҳри бо таълиму тарбия фаро гирифтани донишҷӯёну ҷавонон фароҳам оварда шудааст. дар идомаи мулоқот Дилфуза Хоҷаева, донишҷӯи донишгоҳ ки соли қаблӣ дар озмуни ҷумҳуривӣ сазовори унвони донишҷӯи сол гардида буд, баромад карда донишҷӯёнро дар омӯзиши пайваста ва аз худ намудани илмҳои муосир, махсусан забономӯзӣ даъват кард. дар интиҳо иброз гардид ки дар донишгоҳ стипендияи раёсати донишгоҳ таъсис гардидааст. донишҷӯёнро зарур аст пайваста хонанд ва ба гирифтани чунин идрорпулиҳо комёб гарданд. меҳргон аз кӯҳантарин ҷашнҳои мардуми кӯҳанбунёди тоҷик буда то ба имрӯз он ба шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. ба ифтихори ин ҷашни қадимаи мардуми мо дар донишгоҳ силсила чорабиниҳо ташкилу баргузор гардиданд. бахшида ба ин ҷашни аҷдодӣ дар факултетҳои сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ, ҳуқуқшиносӣ, молия, инноватсия ва телекоммуникатсия, факултети бизнес ва идоракунии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон чорабиниҳои мухталиф ба амсоли конференсия ва мисҳои мудаввар доир гардиданд. дар чорабиниҳо пиромони мавзӯъҳои меҳргон ҷашни бузурги хусравон, меҳргон ҷашни аҷдодӣ, меҳргон иди деҳқон ва рамзи фаровонист
маърузаҳо шунида шуданд. иброз гардид ки дар тоҷикистон баробари ба даст овардани истиқлолият ҷашни аҷдодии мо меҳргон эҳёи дубора пайдо кард. ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, меҳргон дар радифи пуршукӯҳтарин ҷашнвораҳои аҷдодии мардуми форсизабон қарор дошта аз замони дуродури таърих маншаъ мегирад. меҳргон рамзи тирамоҳи зарнисор ва айёми ҷамъоварии ҳосили бо арақи ҷабин коштаи марди деҳқон мебошад. қайд шуд ки ҷашни меҳргон яке аз идҳои бузурги суннатии кишоварзии аҷдодонамон ба шумор рафта пуршукӯҳтарин ҷашни гузаштагони мардуми форсизабон мебошад. ҷашни меҳргон яке аз ҷашнҳои қадимии халқи тоҷик мебошад ба монанди наврӯз ки онро халқи тоҷик дар тӯли асрҳои аср ҷашн мегирифтанд. бахшида ба ин ҷашни бошукӯҳ дар донишгоҳи мо бо мақсади арз гузоштан ба ин як ҷашни таърихӣ силсилаи чорабиниҳо баргузор кардид ва бояд қайд намуд ки меҳргон ин ҷашни ҳосилғундории ҷашни ҷанбасти кори деҳқон мебошад. дар чорабиниҳо баромадкунандагон ҳамчунин афзуданд ки ҳамасола бо назардошти он ки меҳргонро бештар ба унвони ҷашни кишоварзон мешиносанд, дар ҷашнгоҳҳо ва намоишгоҳҳо анвои мухталифи меваю сабзавот, афшурдаю оби мева ва таҷҳизоти кишоварзӣ ба маърази тамошо гузошта шуда базму тамошоҳо барпо мегарданд ки аз шӯҳрату шаҳомати ин ҷашни аҷдодӣ гувоҳӣ медиҳад. қироати шеъру гуфторҳо дар васфи ҷашни меҳргон ва барномаҳои фарҳангӣ анҷомбахши чорабиниҳо буданд. дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон баргузории мусобиқаву чорабиниҳои варзишӣ ба ҳукми анъана даромадааст. дар марҳилаи ҳукмфармоии бемориҳои гуногун, махсусан COVID-19, варзиш василаи беҳтарини солимии рӯҳу тан дониста мешавад. бо назардошти ин ва ба ифтихори санаҳои муқаддаси миллӣ дар донишгоҳ мусобиқаи футболи хурд баргузор гардида ғолибон муайян шуданд. гузориши варзиши барнома дар ин хусус омода шудааст. дар майдони варзиши донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон мусобиқаи футболи хурд байни дастаҳои раёсат ва факултетҳои донишгоҳ баргузор гардид. мусобиқаи мазкур дар донишгоҳ бо мақсади тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва ба ифтихори 5500-солагии саразм, 700-солагии камоли хуҷандӣ, рӯзи омӯзгорон ва рӯзи забони давлатӣ ташкилу баргузор гардида ба хотири боз ҳам мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат байни кормандон ва устодони сохтору факултетҳои донишгоҳ роҳандозӣ гардид. чӣ қадаре ки варзиш оммавӣ гардонда шавад баҳри сеҳати мардум, сеҳати халқ, ин як такони бузург медиҳад ва ҳармасола чун анъана гузарондани дави милли дигар намудҳои варзишие ки дар доираи сатҳи шаҳру вилояту ҷумҳурӣ гузаронда мешаванд баҳри оммавӣ гардондани варзиш дар байни мардум аҳолӣ равона карда шуд. имрӯз раёсати донишгоҳ ва раёсати кумитаи муттаҳиди итtifоқи касбии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон тасмим гирифтааст бо ҷалби бештари донишҷӯён, кормандон, омӯзгорон ҳарчи бештар намудҳои гуногуни варзишро мусобиқаҳои варзишӣ ба оиди намудҳои гуногуни варзиш гузаронанд ва албатта ин барои пешравӣ, барои беҳтар кардани вазъи саломатии аҳолӣ такони бузург медиҳад. дар мусобиқаи футболи хурд байни сохтору факултетҳои донишгоҳ 6 даста, тимҳои раёсати донишгоҳ, маркази тестӣ, дастаҳои факултетҳои ҳуқуқшиносӣ, сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ, инноватсия ва телекоммуникатсияву факултети молия байни ҳам рақобат карданд. дар даври ҷамъбастии мусобиқаи мазкур барои соҳиб гардидани мақоми сеюм дастаҳои маркази тестии донишгоҳ бо тими факултети ҳуқуқшиносӣ байни ҳам рақобат карданд ки дар натиҷа бо ғолиб шудан ба ҳариф тими маркази тестии донишгоҳ сазовори ҷои сеюм шуд. дар даври ниҳоӣ дастаҳои раёсати донишгоҳ ва тими факултети инноватсия ва телекоммуникатсия ки ба ҳами ҳарифонашон дастболо гардида буданд бо ҳам нерӯ санҷиданд. бозингарони дастаи факултети инноватсия ва телекоммуникатсия аз худ маҳорати баланд нишон дода бо ҳисоби 3-0 тими раёсати донишгоҳро мағлуб намуда соҳиби ғолибият гардиданд. дар донишгоҳи мо имрӯз барои омилияти варзиш тамоми шароитҳо муҳайё аст. аз ҷумла дар толори варзиши донишгоҳ мо донишҷӯён, устодон ва кормандон ҳар ҳафта оид ба намудҳои варзиш мусобиқа машқ мекунем, тамрин мекунем. ин ҳама баҳри тарғиби тарзи ҳаёти солим аст.
در رسم قدردانی غالبان معاون رکتور عاید به کارهای تعلیم حکیم غیورов و رئیس کمیته متحده اتفاق کسبی دانشگاه امینجان امانov شرکت نموده دسته‌های غالب را تبریک و به آنها دیپلم و مدال‌های مسابقه را تقدیم کردند. همچنین برای اشتراکچیان فعال از قبیل دروازه‌بان بهترین محافظتگر، نشانزن بهترین و بهترین حمله‌گر سپاسنامه و تحفه‌های ریاستی دانشگاه تقدیم کرده شد. برگزاری مسابقه‌های گوناگون ورزشی در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به حکم عنعنه درآمده، شرایط و امکانات‌های ضروری نیز مهیا شده است. هموطنان عزیز، این بودند خبر و گزارش ها که دوام ماه اکتبر در دانشگاه به وقوع پیوستند و آن را منظور شما نمودیم. شما می توانید خبر و گزارش های ما را از سامانه رسمی دانشگاه مطالعه و پیگیری نمایید. سلامتی شما آرزوی همیشگی ماست.